كثير العالمين تعيد سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر وكتب العهد المكتوب يقول له فاكر في عالم الكون نورا وكل نور أفرح الرحمن على ذلك الله النعمة إن فوز الأمة أن يحضر عند وجه أمة تأنيسا لها فيها المسعود ومشاركة لها في هذا الصراط الموجود فحاضرت توفيق العزيزة وهي مسجد آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالخدمة والعافية فأتى الوقت الذي قد سبق ونحن من وجود هذا المولود فانفلق روح الجلال من النور العمود وبرز الحامد المحمود مؤمنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد
Siapa nama? Syamsul Bahri Basim. Syamsul Syamsul Bahri Basim. Syamsul Bahrul Bahr. Syamsul Bahri Basim. Basim. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي ونسلم على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي جمعنا معكم في هذا الوقت المبارك وهذا اليوم المبارك، يوم الجمعة المباركة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Beliau Habib Abdul Qadir Al-Jailani Ibn Muhammad Al-Mahdi bin Abdullah bin Umar Asyadiri dari Tarim Hadramaut Yaman pertama menyampaikan basmalah, salawat serta salam mudah-mudahan tetap teraturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, kita telah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Andaikan tanpa hidayah Allah, niscaya kita dalam kesesatan. Alhamdulillah, mari terus kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita semuanya di malam yang penuh barokah, tepatnya hari Jumat, yang di situ barokah Allah Subhanahu wa ta'ala selalu diberikan kepada orang-orang yang selalu memperbanyak bacaan salawat atas Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. وقد وصلنا إليكم إلى هذه البلاد المباركة وهذه المنطقة المباركة إن شاء الله لنلتقي معكم، وهذه أول زيارة إلى هذه المنطقة. نرجو أن يحصل بنا النفع العام للجميع ونستفيد وتستفيدون كلكم جميعا. فنرجو أن لا يخرج أحد منا هنا ولو يأخذ حتى فائدة واحدة. فأما الشخص يحضر جسما بلا روح هذه مصيبة كبيرة، فعلينا ألا نضيع أوقاتنا. عندنا هنا كلنا كبار السن، فعلينا ألا نجعل الفائدة تدخل من هذه الأذن وتخرج من تلك الأذن. Alhamdulillah, kami telah sampai di kota Aceh yang insya Allah kota Aceh ini penuh dengan barokah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bisa bertatap muka, berkumpul dengan kalian semua. Ini adalah pertama kali ziarah kami di tempat yang penuh barokah ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada saat ini bisa memberi manfaat yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan kalian semua tidak
tidaklah pulang dari tempat ini kecuali mendapatkan ilmu yang manfaat serta barokah. Beliau berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kalian tidak pulang dari majelis ini kecuali membawa bekal ilmu yang bermanfaat, membawa faedah. Jangan sampai kita datang cuma jasadnya saja, namun ruhnya, pikirannya pergi kemana-mana. Jadi kita harus fokus, kita harus perhatian mendengarkan apa yang akan beliau sampaikan. Dan jangan sampai kita ini datang mendengarkan nasihat masuk dari telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Jangan sampai seperti itu terjadi pada kalian semuanya. Kalau itu terjadi, itu adalah musibah yang amat parah. Na'udzubillahi min dzalik. فجزاكم الله خير الجزاء ونشكركم على حضوركم في هذا المساء. مثل ما قلنا أننا نستفيد جميعا، وهذا الوقت وقت مبارك، وهذا الشهر شهر مبارك، وهو من الأشهر الحرم شهر شعبان المبارك، وقد انصرم وذهب شهر رجب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وقال أهلنا وأسلافنا الصالحون أن رجب شهر الغرس، وشعبان شهر السقي، ورمضان شهر الحصاد. فماذا عسانا أيها الأخوة والأخوات أننا سنحصد من الأعمال الصالحة في شهر رمضان القادم علينا في أقل من شهر إن شاء الله تعالى. Beliau menyampaikan jazakumullahu khairal jaza, mendoakan kepada pengasuh Habib Saiful Bahri Bahsin beserta keluarga dengan sebuah doa, mudah-mudahan beliau dibalas oleh Allah dengan balasan yang sempurna, karena beliau telah mengundang kami dan beliau juga mendoakan kepada para hadirin hadirat. Jazakumullahu khairal jaza yang telah berkenan hadir. Mudah-mudahan hadir kalian semua selalu mendapat ridho Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kita berkumpul pada waktu yang penuh barokah antara maghrib dan isya. Ini merupakan waktu mustajab, waktu dikabulkannya doa. Terlebih dan amat penting kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berada pada bulan Sya'ban, bulan yang penuh barokah. Bulan Rajab telah berlalu, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita semuanya ketika datang bulan Rajab, kita diajarkan sebuah doa yang berbunyi Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Doa itu adalah doa supaya kita diberi umur panjang dalam keberkahan, fi khairin wa lutfin wa afiyah. Salafuna salih mengatakan Rajabu syahrul gharsi wa Sya'banu syahrul saqyi wa Ramadanu syahrul hasadi. Bulan Rajab adalah bulan kita menanam, sedangkan bulan Sya'ban adalah bulan kita menyirami, sedangkan bulan Ramadan adalah bulan kita memanen dari apa yang telah kita tanam. Dan kita tidak mungkin mendapatkan panenan yang begitu besar manakala di bulan Rajab kita tidak menanam, di bulan Sya'ban kita tidak menyirami. Artinya selalu menggunakan bulan-bulan tersebut dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di bulan Ramadan kita bisa memanen, kita mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، فكلنا علينا أن نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب من الله جل وعلا.
فنحن خلقنا الله في هذه الدنيا لكي نعمل، وأكرمنا بكرم عظيم لا أحد يعرفه، قد يكون لا يعرفون الكثير، يعيشون هكذا نعيش هكذا في هذه الدنيا ولا نعرف كرم ربنا سبحانه وتعالى الذي أكرمنا به في حياتنا اليومية من حين الأول ما نصبح إلى أن نمسي إلى فراشنا. فكثير منا لا يدرك معنى تلك الكرم الرباني الذي يكرمه ربه. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Koreksilah diri kalian sebelum dikoreksi, dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke alam dunia ini tiada lain hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah penciptaan kemuliaan yang mana kita akan dimuliakan oleh Allah manakala kita selalu beribadah kepadanya. Banyak sekali orang-orang itu tidak mengerti tujuan hidup di dunia ini. Tujuan hidup di dunia ini adalah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu beribadah kepadanya sehingga kita mendapatkan kemuliaan dunia sampai akhirat. Mulai pagi hingga petang kita telah dimuliakan oleh Allah, diberi nikmat oleh Allah, dipanjangkan umur kita, diberi kesempatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepantasnya kita selalu beribadah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. فالكثير مننا المسلمون الغني والفقير وما إلى ذلك كل واحد منا يتذمر ويقول أنا ما عندي ذلك، ما عندي بيت، ما عندي هكذا، ما عندي سيارة، ما عندي موتوسيكل، ما عندي. ولكن نسي الصحة والعافية. إذا طلبتم الله فاسألوه، إذا سألتم الله فاسألوه العافية. وهذه العافية موجودة علينا والصحة والحمد لله. منذ أصبحت قمت من النوم أول تبيك في دورة بعدين ما شاء الله تشوف هذه نعمة كرم الله سبحانه وتعالى. Beliau meneruskan daripada nasihatnya. Banyak sekali orang-orang itu mengeluh dengan apa yang dia alami. Baik orang tersebut ditakdirkan dalam kondisi kaya ataupun miskin, kebanyakan mereka belum terima atas pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang ada orang itu ngomong, aku tidak punya apa-apa, aku tidak punya kendaraan, tidak punya rumah, tidak